Madi. Nake mutongoria wa kiama kia DEP Reni Kivuti ni akomithitie uteti wa Ngũi uria wonekete kambeini cia githurano kia wodi ya Mumiji kaunti-ini ya Embu na gucungiriria gikuo kia umwe wa arumiriri ao. Kurerikana gicanjama kionekire hwai wa Jumatano riria Bernard Kithaka atharikirwo ni kurega gwikira ngofia ya kiama kingi mari kambeini cia muhurani wa DEP niwe Boniface Ngaria na gucungiriria gikuo giake. Ni giko Kivuti akomithitie akienda honge cia ugitiri ithuthurie na guikia ngono ageri a ngero eno. Nina kieva nyondo wa uria kimwana kimwe kirarutire kaviu na kumunda mwana kiate tonne mbasa ambassador akina munda kaviu kevu nginya akina kua ucio ni mutugo ndise ningiugate tonto kathi njireo tinjira ya thao na ninjira ya guta ana mundu agakorwo ikiamari kiriku kana kiriku guti mundu agirwe kuragwa ati tondu no arega gwikira ngovia ya kiama fulani ninguthie nakuo na kauni kaundu tutangitikira kathie na mbere anani ndingitikira na nginya ana kiara makondo support kiama gietu mamunda mundu na kaviu no amende thirikari tuone na manama kana kwi action igutikwa tiga kwa mata mundu ninae muno tondu tukathie njireo wa mundu auragage uria kuona ati gwitikira kuthie kiamari giake tungithia atia tungitura atia twambe turorie mwana kiosiara ina very promising future no auragwa muci kwa mathinite makathira ndukambire uvoro wa goons anamenda kureta goons ni mairete lakini iyo ndirauga ira nguni tondu aringagirua kuva kwikirwa govia vandu atharani na arega kimundo na kaviu ukinyanageria na